Bismillahirrahmanirrahim. Said Al-Bakri, Abu Bakar, Usman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin ala Halli Al-Fadhi Fathil Mu'in berkata, wa in kulta, dan jika engkau membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqihi ada'a wa atihil wasilata wa ba'asuhul maqamal ladzi wa'adata wa jazihi anna ma huwa ahlu wa jazihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami'i ikhwani minan nabiyyina wa salihina ya arhamar rahimin. Engkau baca salawat ini 7 kali. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan oleh sebahagian ulama, mangqalaha, siapa saja membaca salawat ini fi sab'i juma'in, dalam 7 kali Jumat, fi kulli jumu'atin sab'u marratin, setiap Jumat 7 kali, wajabat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, ia wajib mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.